Kardom, weekly special report along pen nili sami villain rong parpi. Nonarjik tha bir tang ton pen. Kedamtang aruni phaing ko rake thomarni Lok Sabha ki lega hut ke ong dunga vote pen. Bharatiya Janata Party candidate Horen Singh be ke haya puthak aruni phaing ko ra player ni BJP sai hemlong phirang ke mai kangi. Ningkan pho nili MP ki do hut ke nili arpuan bang ke chiklem pameji. Ratatuma kemang Article 244A Mati Autonomous State upon si Kechengsi RDP Ponji la so PC MOS la pen direct funding upon Pachun Ponji pusi MP Horen Singh Bepen Perangke Amayalong Ningjepon. Aru hanghot hisabe moi আজি আপোনালোকৰ চেনেল যোগেদি এই কথা ক'ব বিচাৰো যে অহা 5 বছৰত এজন সাংসদ হিচাপে মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যেহেতু আমি সকলোৱে জানে ইয়াত ৰাজনৈতিক সমস্যা আছে অৰ্থনৈতিক সমস্যা আছে সামাজিক সমস্যা আছে গতিকে ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ সমাজত দেখা দিয়া বহুত সমস্যা ৰাইজে সন্মুখীন হৈছে গতিকে আমি টিম কাৰ্বি আংলং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আমাৰ চৰকাৰ ডিমা হাছাও আমাৰ চৰকাৰ আমি সকলো মিলি যাতে এই সকলোবোৰ সমস্যা এটা নিৰ্ধাৰিত সময় বা কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি কাম কৰি যাম। সাংসদ হিচাপে আপুনি প্ৰথম কি কাম কৰিম বুলি যেহেতু যোৱা 3টা দশক ধৰি কৰিম লগতে আছে যে ডাইৰেক্ট ফাণ্ডিঙৰ কথা আছে আৰু সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ পুঁজি আমাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু ডিমা হাছাও এই সকলোবোৰ আগত ৰাখি মই কাম কৰিম। থ্যাংক ইউ। Halapu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Ronghang Pen Kaningji Pontuke Karbi Anglong Arlo Kaching Thurla Pen Boreng Avar Sai Nangji Pulote Narendra Modi Kachari Asarkar Alongsi Tudunangji Pu Ratakar Ido Puke Chini Dakro Boro Akai Tubapan STH KPG Pu Abangke Chikroidun Thek Puta CEM Ronghang Pen Perangkia Mailong Ningjepon যে আমি বড়বিলাকক আকৌ এটা এক্সট্ৰা ST হিলছ দিয়াটো আমি নিবিচাৰোঁ স্পষ্টভাৱে আমি কৈছিলোঁ তথাপিও বড়বিলাকক আমাক দিয়া পোৱা নাই মই সেই উত্তৰটো একে উত্তৰে মই দিছোঁ গতিকে আমি মিছা কথাবিলাক আমি নকওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত দিনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ অটোনমাস ষ্টেটৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজৰ লগত কৈছোঁ ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো আমি তাত লিখা আছে আৰু MOS MOU এই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি টিম কাৰ্বি আংলং আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই গোটেইখিনি কথা ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো ক্লিয়াৰ কৰি লিখা আছে। Kedamtang aruni phaing ko ra player ni HDP la pen dilai angkang along kido school aphan St Thomas English School along Kechengsi Sonthan Kachipati Padupon Ada porphai nerkep ramini thom kep apor pen kapang chengpon Sonthan Kachipati along St Thomas English School Principal Reverend Justin Kurian Kangpupon amay along LDRB HDP Branch Manager Gopal Chandra Das Chitongdun Bangso Sonthan Kachipati along dilai HDP angkang arlo kidoan Angbong Pen Kachitongdun Serdihun English School St John School Dilai HS School Mirjeng School Pen Kaprek School Pen Chipatidun Ingdeng Pri Pen Ingdeng Kep An Kachardi Asomaratum Pen Pollution Deforestation Environmental Global Warming Water Filtration Hai Hui Paklangpon Kedamtang aruni phaing ko ra phorni Karbi Student Association Dilai Head Branch ahin pen Rongplim Plam Joyram Ingleng arong amikar Jacob Ingtia Supi Hunima Ingtipi aphan HSLC Asad Langki unduna putha Karchodam Rongplim Plam High School pensi 3rd Division pensi Hunima Ingtipi Satlang chip undunlo Hunima Ingtipi aso inut apora hutsi amithang aso chibu ponsi HSLC Asad Lang tokdun Arta kijum heka por pen penansu podo det lo bonta uso chibu pondet pen sadlang ke tok angbong pen sadlang ang thek ke thom ang deng pen chipa undun lo ke charlie hin lapuan ke chipaduk thek KSA pen chini dunsi KSA Dilai Head Branch pen si ke charlie ka paprang dun thek ji upon admission and pidun popusi chichak tekang la pen aning kanwang ason thak thak Dilai ahavar lu ke charlie amu maratumaphan anso se ke charlie anat aning kirung ji upon pura HSLC la pen HS sadlang ki undun atumaphan archopon
La si pining le thota non ke bang jibu si kachik lo ke chengsia rui malamsi HSLC la pen HS asat lang ki undun tu baphan archo padupon popusi KSA pen birtanang pale alangli tinam supodo det stami lapan kabor ipen school kidun stami ni ditum thekdun long alangli oso chibu pon king bensi kachari saheman stami pale dun bezelang li chari dun bom bang bomben piningan bang ke ya pasat lang an galang li chipo dun theklo labang soi ningkang sam bensi ni dum stami ayat pi paji mongwe det sta pinalangli hem dakrong primplam jara mingleng arong along alangli hem na humbi lo lapen alangli aphan ni dum chini alang li do pen ka char di gali alang li hem thang dawe labang so yoksi alang li ang bong blom ka char ing ton nang ko sa melang li ka char di ning khang pi ka yoksi pinang sporo des sa melang li non mitri gang dengan ni chpon lo la si alang li phan ni dum pia se lai head brown hoi pen alang li phan la admission kian ji phan bang ni dum dilai kel head brown hoi pen se alang li admission kian phan kwan ma khoros abang ni dum dilai kel head brown hoi pen se alang li phan dab dun po angwang stami ka chupon padodo la si pining li thod stami dum matric lapen higher secondary ang deng ki pas amumar tumhan angir tumhan ni dum auto rapet du la si non pini alang li tum same ang thek lang lo la si non la first week man la last week alom ni tum la kesan me june first week alom bai ni tum lo bang ko kal chu mai sami pasik pondo la si ki bang lang apol sami kilai havar mumar ingir marum han sami ka char dia hinam se paprang unang lang ko yok hin tum la bang so asai bang deng pot kitam tang aruni phai ko ra trok arni APHLC pen pherang ke amai kangni pherang ke amai long MP Horen Singh bia phan bongo sena phan jakong horang siki pidun pu APHLC mai pujai ka tharpen karbok pon non hejong MP kilik ang theka paklang hut APHLC phan vote ke jok ki do anara la to phan APHLC a hin pen ka churula pen kurbang thu kapajer pini APHLC mai pujai ka thar mithang a hem athi ko balong pherang ke amai phasi rada to phan kurbang thu kapajer alam the pale apor ki jum hek ang bong pusita me APHLC phan pangrung pet suri thop kebra sir kebra pharu phora thokner kebra ke thoma bot kapalong lok abangke nilitum APHLC churulo lapen hala hai arada tumki ahok pet inglong aso phan kaching hot atung lo pusi nilitum munchidam lo sitame halapu MP ki mi Horen Singh be alang like inglong asulo mate karbia khei binong lo wai phetseta lake bongo sena aphan jakong kapat hedun ason lo pusi pherang ke mailong APHLC mai puji ai kathar arbokwan আমার বিরুদ্ধে যেটু করে এই পার্টি ন্যাশনাল পার্টি হকলে কংগ্রেস আই আৰু বিজেপি হকলে বেছি বেছিকে ভোট পালে আমাৰটো ভোট কম হৈ গল আমি মাত্ৰ 39,583 পাইছো আমি APHLC তাৰ মানে মাত্ৰ 39,583 হে pherang ke mailong APHLC lamjai sarpo angtong chi dun mai pura jantimu rajas ti sola pen kachirab dunatum chitong dun kidamtang aruni phai ko ra trok anikang sampor phai trok malam Gujarat Surat coaching center ahem meke cho hot apran kidamatuma phan KSA Hamren branch pen kachiki mudun labangso building meke cho hir ingtang raklo charli asomaratum mithang apran ka chepa jogji phan hemchardon ingdeng ke thompen ingdeng pli ahem kang tuipen nang kichona jok bang ing koiso se ka charli asomaratum apran dam nanglo laso puthak ningdu ka chepaklang angthek Hamren KSA branch committee pen patir piponsi Hamren multi utility building ahem atheng nu hong pharlalong milur ke kayasai dengpon lasolong jirsong English ME school apen high school lothan bang penang chitong dun anparta Hamren KARBI Employee Association Kongchun bang Vidyaram Rongpi chitong dun labang so sai kedeng along Hamren KSA branch amai phu Daniel Rongpi pen mai ke chipahem folong Kongchun bang sona sing tirang pen mai ke phalam thejaisi milur ke kai asai deng kithidun lot abang phu abang phia tumaphan sarkar ahin pen apia po tumaphan akira pinangji puta ke hang petupon patumi head jong Gujarat Surat coaching center along halabang so lamki niltum make recruitment pin ya dak skimolo lapen ningdu partik isi alama bangke halabang so loka charli so martum boson mesi laso apran ke damnang koklo haladak udam pulo tangte la anarat ke ong lapen ke government tame haldak ko ane ke strong sitame labang so long protect pidun thai khedat lo pusi nilutum pen condemn pon same labang so alam ki doko kapi bang pressure cap lochar dio somar apran ke damnang kok
aputhak niltum karbilo charlia song pen niltum ningdu parpik pen lapen ke Narendra Modi Prime Minister of India alangli phanitum kachuningri alangli haladak kumri dampen halabang so apran ke damnan pok also mar apia popen chenglok apurial tumhan an war sai ke mesen ibi poni apasi niltum mahin pen chuningri ponlo Kedamtang aruni phai ingkoi ratrok ani Bukajan Police Station Kaparlo Angkang Anerlo porphai isi malam bali pathar along NL07A 7309 Chepharle Pit Birta kilong atengke bangso truck Guwahati Pendimapur anat ke dambom ahutsi ketiwarabang ke khangun ide ajoksi bangso truck kachingkoi pusi thanpon kachingkoi pit atrak along atala pen moida sikar thangpon pusi pachini pon lapen anparta kopai kimiajok ketiwaratum thangnat arengahu kisowela Kedamtang aruni phai ingkorasir cap ani kang samdi phumanja atowar Assam Rifle First Gate adung District Transport Officer hin pen gari ke vek abang phobang phia tumaphan aron alo lapen gari ke vek aron atang ke choklim pensi gari ke vek kalima kalangma kachini ji aphan MVI atum katar lip asai kedeng DTO chuhandun plung pen katar lip dun asai kedeng hot gari humso pendang log gari hum ke the an tarlip dun laso hot gari su pen gari ke the ke vek atum kirim nangji aron hai hui kirim re lapen ke choklim gari alo ka videra jok adai chitunanglo MVI asai khiatum kapachini atengke piniarni kangsam porphai truck an pangrum pet humthom cap so se agari nebdun si adai endunlo lasong bongari su mate dangni mate bike khai hui aphan ke helmet kawe lapen alu ke choklem kawe anam sika pharu ke thompen sika pharu pho an adai endunlo halapudang pliatum aphan ke suri ke thom an atangka adai endunlo humthom cap so se agari ke nebdun pen pangrum pet suri pli cap rahini so se atangka MVI atum pangrum longlo gari ke vega ho dang pliatum seatbelt dang niatum helmet lapen kenang sot aron kirim pen methang okran kachirang khaji aphan anuti na bang pu bang pliatum aphan DTO dibjoti karji pen chuningri Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana atowar aban pen akimi kaselam ponalong long dukipi atowar ningkan ko an sidampo bangso atowar kaselam along contractor atum mathaponsi akimi West KARBI ANGLONG atok anuanta Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana mati PMGSY scheme pen towar kasemar kideng pon pachihonok anpin bon setame towar kimi ke et lapen abanalong black topping kaselam ponalong ko ansi contractor atum saika cheklem kimi ke hinuma rat atum kilang dun pen kachini dun si keong West KARBI ANGLONG district kaparlo sitolijan tok birong parla pen terang arong pen bumuatar kachetok atowar pi kepe meji aphan non kidobom BJP sarkar pen kideng PMGSY scheme kapachihonok along contractor koson kachuma thapen tong kiklem loni metel mate harlong kangtang kapiklo nang jiadim harlong kichu paklo rongpu rong amikar terang asang ho lapen rong par asang ho bangso kam kiklem ponalong chok chepu akoi kipi la bangso towar black topping kaselang ponji aphan kidamtang chitti krepli surhini ra krener cap aning kansi foundation stone pangni ponlo lasi la bangso towar kapamesen ji aphan KARBI ANGLONG Autonomous Council ahin pen chelang runsi kimeji pusi dongkamu kampen KARBI ANGLONG life along birtanang pale Lakhasir Cap Amreng Constituency Angkangarlo Jirikindeng Pen Mujem Mulian Lapen Taseng Kachileng Atowar Kaselang Ponji Aphan KARBI ANGLONG Autonomous Council Pen Kitik Pon Team KARBI ANGLONG a work culture non puanta kilidam angthek avelang Lahenlo Jirikindeng Mujem Mulian Lapen Taseng Kachileng Atowar Bangso Atowar along KARBI ANGLONG Autonomous Council work culture ta nangkili ave lapen porivartan ta ave porivartan lapen work culture nang litong thekthi ako Jirikindeng aradatum towar chileng nadak bangso towar dangpli agari kidam ke helowing dangni agari kidam jianta akisu KARBI ANGLONG Autonomous Council along sarkar kachilar dambom bangbomlo bonta kachileng atowar abangke chidun thekthesi langdong ansi chimantanglo jasemet Lakhasir Cap Amreng Constituency arlo towar kheno litnai lo pusi rat atumpen setami nang pachni dun lasinon kidobam KARBI ANGLONG Autonomous Council along sarkar kachilar chotkali Jirikindeng pen Mujem Mulian lapen taseng atowar ta chilar dun po lapen prabjin pen atowar kaselang ponji aphan towar cholanglo Kedamtang aruni phai thom kep arni khatkhati police station angkang anarlo por phai isira mini thom kep apor malom lahori janalong ihum almira godown mikichu injure thang Birta kelong atengki rihing ami pensi men mi thur vora jok angton pen mi chothailo halapuna galen pen Bukajan Fire Brigade atum adim pali dunsi miabang pamebdunlo seta hormu abangke pajok dun thekthedello mikichu kanjer thanga jok ki jumnai takuti sian bak aphai ahormu nahok luputa birta longdun
Pini special report abangke lepan sikang tonik lo dumi thak mi kardong.